hei hi Akashvani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Chief Minister Puzoram Thanga chuan Nimin Khan Niti Ayak Governing Council in Khompui New Delhi buat saya telin Mizoram Momote athen Union Power Secretary Alok Kumar chuan Larsab Dr. Haribabu Kambam Patia amua Mizoram tuitha mga kolphetha siam chungchang le akai noi thil poimo asoi pui Prime Minister Narendra Modi chuan Parliament in Tharchu mabak thar nei tura in tiam tharna ani ati Prime Minister Narendra Modi an India in pum khatna so ngetura iwa sangam na tho chu ro puyati thu asoi Chief Minister Puzoram Thanga chuan Nimin Khan Niti Governing Council meeting New Convention Center Pragati Maidan New Delhi buat sai telin Mizoram Momote athen Hein khom hi Prime Minister Narendra Modi Niti Ayak Chairman ni bok chuan kai hruaya Chief Minister hi Mizoram Chief Secretary Dr. Renu Sharma ina choi oma Kumin Governing Council meeting thupui chu Viksit Bharat Act 2047 Role of Team India ti ania Puzoram Thanga chuan Sustainable Development Goals Index 3.0 ranking chuan hun ber a state malatha som panga jinga Mizoram chu som pahni na ani thuatar langa Mizoram chu SDG hlotlin na te na atana local indicator framework manga village local level a malatha ber state te jinga mi ani thuasoya hemikai noya hian ngopa village council chu an tho thata wangin best gram panchayat award in 2023 pek ani thuasoyani mi puin na tho na turle abik takin manikut koya eizong te puyati masonan state flagship program SEDP kalpui mek ani dan Chief Minister chuan soya an eizo na choisan ania an sumlak lu alo tamjok nan tre somnga pahni laya incentive pek ani dan te soyani Chief Minister chuan state pum masona atana masona rural lian tak din ngai poimo ani thule hemi hianin kalpo na lama masona rail kongte national highway le adang te chuan sumdon na le akai noidanga masona athen zel tur thuasoya masona rural dai rei tur din atana sarkar lai puin saski Special Assistance to States for Capital Investment ruah manna aduang chulom ati thuasoya State tem changkai zoka an man le theinan he scheme hnuaya then khatna kai hruaina injiak then khat chu a aya khirlo zoka siam thani se tin rotna athenani hemi ba ka hian sarkar lai pui ruah mana then khat hnuaya mimal ramlak sakna atana ahran pa sumda ani lawawanga harsana thin chu sutkian ni se ati thuathlen bok Sarkar malak na le bultum ngor chuan masona na zong atho theivek lo wangin private investment wartaka malak zelani dan soin Chief Minister chuan Mizoram chu Ministry of Donor in Northeast Global Investor Summit akal puime ka po phur taka malak pui thu asoyani State chunga healthcare infrastructure in du thu la sam tok lo ma se Mizoram chuan no pang zong hena rotavirus ridanna apek chuato thule ram chunga hlamzui tlem na ber ani thuasoya longtlai sia ha ser chip le mami district hospital ta chu ti changtluna thuam that mamo ani dante community health center ta chu first referral unit ni turati chak poimo na te athen bokani meichhe ta din mun choi kan konga Mizoram in mana sataka asom dana soiboka Chief Minister chuan district na working women hostel sangna tur sumpek mamo te asoya sumdong meichhe ten an man changkai tur naw enkol na khrich siam atul thute soibokani Chief Minister chuan mani sahim na zonga Mizoram ral tlante din hunle state sarkar le mipuin an lo don sondante asoi langbok ani mei thachungin COVID-19 wangin Mizoram mi pasari an thitoa tukin thleng khan rikai mi somli pariat anom mekani Integrated Disease Surveillance Program IDSP ho tu te soidanin nimin tlai khan ruthi laltan sangi kumsom thum paruk chan mari aizol chu COVID-19 wangin athia ani hi kumin mei thachunga hria wanga thi pasari na ania COVID-19 kai noya thizinga hian kum upalam anom lain no pang kumsari mi po atelani kumin April le mei thachunga hrikai za ta tanga chutin nunna chan hi za zela pahni deu tho an tlinga kumsang hi somni bullam atanga chutero chuan rikai jinga nunna chan hi za zela bial point pathum chau ani thungani voin pathiani hi tharau thiang him thlenni Pentecost ni ania ko rang rang in ursun takin anser Pentecost hi somngana ti na nia
thu thung hlua chuan kalhen ku triak ni atanga ni som nga na an mang thina thu thung thar huna ero chuan I suat hole tuk Easter atanga ni som nga na man anita ni Presbyterian ko than chuan Pentecost ni a hian thupuin angtlang zir ho ania choma in khoma tharau thiang hlim nei ro ti thupui zir ho ania chonu in khoma kan momo tharau dik ti thupui zir ho le ania zana tining tu tharau ti man ani le don bok ani Nimin Khan Raj Bhavana Sarkar lai puya Ministry of Power Secretary Alok Kumar chuan Larsap Dr. Haribabu Kambam patiam muwa Mizorama tuitha manga kol phetha siam chungchang le akai hnoi thil poimo asoi pui Larsap chuan Alok Kumar chu Mizorama lo lomin aron kalchan chu Mizoram ta na thil poimo berjinga mi ani ti lo hrila Mizorama kol phetha tam tham tak siam thaina tur luiluang nei ma ila sumlama harsana oma wangin kongdang dapin Union Power Minister tepo alo mu thin thu te asoya kol phetha siam chua konga na tho theina ani don chuan Central PSU te po somlu mai fin thak thu te le thil tul dang te po State Power Minister le official te asoi pui photo ti asoi boka Larsap chuan Alok Kumar chu athil mu dan te zotin engamoti kongtala Mizoram Power siam chua beldan kongzon pui turin asoma Mizoram in kol phetha man tur kham khop anei huna chuan thil siam chura mun tam tak awm belanga state sumlak lu po apung don ani ati Alok Kumar chuan PNE Department IO Commissioner and Secretary Hovin Engineering Chief le anhoya engineer tenen inkom na hlo tling tak an nei thu Larsap hi arila an soi hona enga tangin Mizorama kol phetha siam chua belna tur hydroelectricity power plant lian thamdeu din tura kongzon ani don tia soya Union Power Secretary chuan Hydel plant te deu din chu thilti chi ni na hriat lo thua soya Hydel project te thamdeu megawatt zani chin tal lawa chuan eng chitman unit khata cheng tam tak choi angaya afu lowa hydro power plant din don chuan megawatt zani chunglam en angaya hetiang a megawatt pe chuak china chuan unit khat thral naman po a choi tu tan azia omdewa chutiang chu state official tenen an soi howani ati Alok Kumar hian Nimin Khan Mizoram Power Electricity Department buat sai na thodan thirle na in khoma man puya India Sarkar chuan mitin tan anni tin khosak rel konga electric eng anma mo zia ria electric eng chit man tlom mitin thleng zole boruak tibol hlolo mi puite hne na thlen hi atum ber pakhatani atia Mizorama eng lak na chi hrang hrang awm nuala chungzinga chuan pump storage system manga kol phetha siam chua chu nakina India ram kol phetha siam chua dan phung thar chungchanga po rampum en ton tlak alani theyani ati revamp distribution sector scheme RDSS chungchang po soin smart prepaid metering chu apoimo hlea hun local zel tura Mizoram chu za zel somko bil khondan phung changtlung jok thleng tura ma la turin afui ani Manipur buaina chuaka wanga zofa te Mizoram ronral tlan to za chu voin tlaidar nga thleng khan mi sangriat som riat pakhat an tlingta darkar somni palikalta chung khan mi somni pathum an lo lu bela Manipur atanga tlan chia a Mizoram ronbel te hi district pakua anom meka Kolosip district an tamberami sangni zariat somli pali an oma Aizol district sangni zaruk somthum pani omin Saitwal district sangni zani somli pakhatle Champhai district mi za somriat anom mek ani Tunai hian African Swine Fever ASF vokpur hi chuan Champhai district lu chilin Champhai khopui chung le a che vel khothen khata vok somriat pali athi to ani Champhai district AH an veterinary thu nei tu te hne na tanga thu don danin ASF vokpur hileng tho thumna hian ngur khuwa khoina bera ngur khuwa hian vok somruk pakua athi to a khothen omzo te a som pani athi to boka Champhai zawen veng le veng thlangba ka kel kang khuwa te vok pakhat theu athi to bok ani chanchin thar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan Parliament in thara athu soima sabera Parliament in thar chu mabak thar nei tura in tiam tharna ani ati Prime Minister chuan India in malam apan chuan khovel point malama panani atia Parliament in thar chuan khovel India tan mason na apo chuak don ani atia Parliament in thar Lok Sabha pindan atanga thu cha asoya Prime Minister chuan Parliament chu in ringot ani lova India in todel na Atmanirbhar Bharat mel na le India mi puiwai bel cheza somli te nga fakti puitlin na hunani ati
tukin zingdar sarile minute somni khan parliament in thar hi prime minister hian athenga Mahatma Gandhi lingma zana ahlana prime minister in parliament in thar alulai hian sakhopui pa aldinams chuan an troi oma parliament in tharai hian prime minister chuan laltiang sengol chu adana tur hmuna siama athian luta hemila hian lok sabha speaker om birla chuan atroi om ani prime minister Narendra Modi chuan India in pum khana ek bharat shreshtha bharat ti nge na atana thalai te jinga yuva sangam thatho churo pui ati thosoi voina akashvani man ki baat program a athu cha soya prime minister chuan education ministry chuan India in pum khana le chi le kuang rang kwa khom konga ma ala thani na soya Narendra Modi chuan tuina hum halpoi mo zia le hemi konga mi puite thatho dan asoya prime minister chuan tuitel lo chuan mimal masona emo ram masona emo po a thei lovani ati chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui chief minister puzoram thanga chuan nimin khan niti ayak governing council in khompui New Delhi buat saya telin Mizoram mamo athen Union Power Secretary Alok Kumar chuan larsap Dr Haribabu Kambam patia muwa Mizoram tui tha hanga kol phetha siam chungchang le akai hnoi thil poimo asoi pui Prime Minister Narendra Modi chuan parliament in thar chu mabak thar nei tura in tiam tharna ani ati Prime Minister Narendra Modi chuan India in pum khatna songhet turin yuva sangam na tho chu ro pui ati thua soi chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani